Emva kwa Pentecost lonto icela ukuthi unyaka uphelile kufuneka avuke azithathe inkosi mayibe nani ibongeni inkosi makabonge uThixo uyise unyana nomoya oyingcwele amen usuka kuThixo ezulwini uxole bantwini bakhe emhlabeni Nkosi Thixo kumkani wasezulwini Thixo ngubawo ongamandla onke Siyakubonga ngenxa yobukhulu bozuko lwakho Nkosi Yesu Kristu okuphela konyana kayise Nkosi Thixo mvana kaThixo wena ususa isono sehlabathi senzele inceba wena uhleli ngasekunene koyise yiva umthandazo wethu ngokuba ngwewedwa ungcwele ngwewedwa oyinkosi ngwewedwa ophezu konke Yesu Kristu nomoya oyingcwele ebuqaqawini bukaThixo uyise amen Masithandaze Thixo ongamandla onke ekutyhileke kuwe zonke inhliziyo isazeka kuwe yonke iminqweno ongenakho nokufihlelwa nto hlambulula ingcinga zenhliziyo zethu ngokusiphefumulela ngomoya wakho oyingcwele size sikuthande ngokufezekileyo silidumise igama lakho elingcwele ngokulifaneleyo ngaye uKristu inkosi yethu Nkosi yiba nenceba Kristu yiba nenceba Nkosi yiba nenceba Wathi uYesu yizani kumnonke nina nibulalekayo nisindwayo ngumthwalo ndoninika ukuphumula Lithembekile ilizwi elilifanelwe kukwamkelwa konke elilokuba uKristu weza ehlabathini ukuba asindise aboni masivume izono zethu Thixo ongamandla onke bawo wethu wasezulwini siyakuquka sivuma ukuba sikonile ngetyala elilethu ngokucinga ngokuthetha nangokwenza nangakho esithe asakwenza ngenxa yonyana wakho uKristu inkosi yethu sixolele konke okudlulileyo wenze ukuba sikukhonze ngenhlalo entsha
kuzukiswe igama lakho. Page 106 senza umthandazo wokubuyisana wokuxolelaniswa. uThixo ongamandla onke oxolela bonke abaguqukayo ngenyaniso makabe nenceba kuna nixolela izono zenu, anikhulule ukuze aniqinisa nomeleze konke okulungileyo, anigcine ebomini obungunaphakade ngoYesu Kristu inkosi yethu, amen. Umthandazo walomhla sufumana kwi-lectionary. Umthandazo walomhla: Generous God, you endow us with gifts for the good of creation. Make us trustworthy in all things, that we may share with Christ the work of your kingdom. Through Jesus Christ our Lord, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and forever. Amen. Isifundo sokuqala sibhalwe kwabahluleli besine kwisahlukwana sokuqala kuya kwesesikhombisa. Abantwana bakwa-Israyeli babuye benza okubi emehlweni kaJehova esefile u-Ehudi. UJehova wathengisa ngabo esandleni sikaJabini inkosi yaseKhanani owabusa eHasori. Induna yempi yakhe yayinguSisera owahlala eHaroshethi labezizwe. Abantwana bakwa-Israyeli bakhala kuJehova ngokuba wayenezinqola ezingama-900 zensimbi. Wacindezela kakhulu abantwana bakwa-Israyeli iminyaka engama-20. UDebora umprofethikazi umkaLapidoti wahlulela u-Israyeli ngaleso sikhathi. Wayehlala phansi kwesundu likaDebora phakathi kweRama neBethel ezintabeni zakwa-Efrayimi. Abantwana bakwa-Israyeli bakhuphukela kuye ukuba bahlulelwe. Wathuma wabiza uBaraki indodana ka-Abinohama waseKhedeshi Nafethali. Wathi kuye, uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli akayalanga yini ngokuthi, hamba usondele entabeni yaseThabhori, uye nabantu abayizinkulungwane eziyishumi babantwana bakwaNafethali nabantwana bakwaZebuloni na? Ngiyakusondeza kuwe emfundlaneni uKhishoni uSisera induna yempi kaJabini nezinqola zakhe nesixuku sakhe, ngimnikele esandleni sakho. Yizwani izwi lenkosi. Ihubo elimiselwe usuku lwanamhlanje yihubo 123 ekhasini 771 eincwadini zomkhuleko. Masifunde kanye kanye. Ngiwaphakamisela kuwe amehlo ami, wena ohlezi ezulwini. Bheka kanjengalokho amehlo ezinceku enamathele ezandleni zamakhosi azo, namehlo encekukazi enamathela esandleni senkosikazi yakwabo. Kanjalo nawethu anamathele kusimakade uNkulunkulu wethu aze asihawukele. Sihawukele simakade, sihawukele ngokuba sesidiniwe kakhulu ukwedelelwa. Umphefumulo wethu udiniwe kakhulu ukweyisa kwabaziqhenyayo nokwedelela kwabazidlayo. Makudunyiswe uyise nendodana nomoya oyingcwele, njengoba kunjalo ekuqaleni kusenjalo namanje kuyakuba njalo kuze kube phakade. Amen. Isifundo sesibili sibhalwe kwabaseThesalonika besihlanu kuqala kwisahlukwana sokuqala kuya kweseshumi-1. Kepha ngezikhathi nangemizuzu bazalwane, anisweli ukulotshelwa, ngokuba nina uqobo niyazi kahle ukuthi usuku lwenkosi luza njengesela ebusuku. Nxa bethi ngokuthula nokuhlala kahle, khona ukubhujiswa kuyakuzuma njengemihelo ifikela okhulelweyo, abasoze baphunyuka. Kepha nina bazalwane anikho ebumnyameni, ukuze lolo suku lunifice njengesela, ngokuba nina nonke ningabantwana bokukhanya, ningabantwana bemini, asisibo abobusuku noma abobumnyama. Ngakho-ke masingalali njengabanye, kodwa masiqashe siqonde, ngokuba abalalayo balala ebusuku, nabadakwayo badakwa ebusuku.
Kepha thina esingabemini masiqonde sifake isivikelo sesifuba sokukholwa nesothando, isigqoko sibe yithemba lokusindiswa. Ngokuba uNkulunkulu kasimiselanga ulaka, kepha ukuba sizuze ukusindiswa ngeNkosi yethu uJesu Kristu, owasifelayo ukuba noma siqwashile noma silele siphile kanye naye. Ngalokho-ke vuselanani nakhanye njengokuba futhi nikwenza. Yezwani izwi leNkosi. Ake nilalele indaba enhle emenyezelwa ngumvangeli uMatewu, isahluko esamashumi 25, siyaqala esahlukanweni se-18. Ngokuba kunjengomuntu owathi eyakuhambela kwelinye izwe wabiza izinceku zakhe, wazinika impahla yakhe, enye wayinika amathalente 5, enye aba 2, enye yaba 1, kwaba yilelo nalelo njengamandla ayo. Wamuka-ke lowo obamukele amathalente 5, wahamba masinyane, wasebenza ngawo, wazuza amanye 5, kanjalo obamukela 2 wazuza amanye 2. Kepha obamukele 1 waya wemba emhlabathini, wayifihla imali yenkosi yakhe. Kepha emva kwesikhathi eside yafika inkosi yalezo zinceku yalandisana nazo, weza obamukele amathalente 5, waletha amanye amathalente 5. Wathi, Nkosi, wanginika amathalente 5, bheka ngizuze amanye amathalente 5. Inkosi yakhe yathi kuye, kuhle, nceku enhle nethembekileyo, uthembekile ezintweni eziyingcosana, ngiza kukubeka phezu kokuningi, ngena ekuthokozeni kwenkosi yakho. Weza nobamukele amathalente 2, wathi, Nkosi, wanginika amathalente 2, bheka ngizuze amanye amathalente 2. Inkosi yakhe yathi kuye, kuhle, nceku enhle nethembekileyo, uthembekile ezintweni eziyingcosana, ngiza kukubeka phezu kokuningi, ngena ekuthokozeni kwenkosi yakho. Kepha weza nobamukele ithalente 1, wathi, Nkosi, bengikwazi ukuthi ungumuntu olukhuni, uvuna lapho ungahlwanyelanga khona, ubutha lapho ungafazanga khona. Ngesaba ngaya ngalithukusa emhlabathini ithalente lakho, bheka nakhu okwakho. Kepha inkosi yakhe yaphendula yathi kuye, nceku embi nevilaphayo, ubukwazi ukuthi ngivuna lapha ngingahlwanyelanga khona, ngibutha lapha ngingafazanga khona na? Ngakho wawumelwe ukubeka imali yami kwabebhange, mina-ke ekufikeni kwami ngabe ngitholile okwami kanye nenzalo. Ngakho-ke mamukeni ithalente, nilinike onamathalente 10, ngokuba yilo nalowo onakho uyaphiwa avame, kepha ongenakho uyawemukwa nalokho anakho. Leyo nceku engasiziyo yiphonseni ebumnyameni obungaphandle, lapho kuyakuba khona ukukhala nokugedla amazinyo. Ivangeli likaKristu leli. Good morning, sanibonani. We are here today kule nkonzo ye-social media sizokhonza nani ngokwezinto esezikhona zelixesha. Ndiyayibulisa yonke inkonzo ngelihle igama lenkosi yethu Yesu Kristu, amen. Sikwincwadi kaMatewu apho kwakukhona umuntu uthile wayezawuhambela kwelinye ilizwe,
wabiza abakhonzi bakhe ukuthi beze uye azobabela izinto ebenazo ngoba uyahamba endaweni akuyo. Bafikile abakhonzi bakhe. Uma befika abakhonzi bakhe, omnye wamnikeza i-5,000, omnye wamnikeza i-2,000, omnye wamnikeza i-1,000. Amawaka ke lawo uthatha ngamawaka amahlanu namawaka amabini newaka elinye. Wabanikeza bahamba. Lo ebenamawaka amahlanu ubuye namawaka awu-10. Lo ebenamawaka amabini ubuye namawaka awu-4. Lona ebenewaka elinye ubuye nalo lilinye. Wathi ndiyazi ukuthi wena ungumkhonzi othatha apho engalimanga khona. Ndiye ndayithatha iwaka lakho ndalifaka phansi komhlaba ukwenzela uba ndilibuyise linjalo. Uthi ke lo tata kuye, uthi uthi wena awufanele kuba ungene apha endlini yami, ufanele uphucwe kwayelo waka onalo. Bekuthena ungathathi imali yami uyonanisa ngayo ngoba uyazi uba ndithatha apho ndingalimanga khona, ndivune apho ndingatshalanga khona. Wenziwe intoni ukuthi ungathathi imali yami uyise ibuye inenzala? Wathi makaphucwe kwayilo mali anayo inikezwe abanye ngoba yena umsebenzi wakhe akawazi. Wathi makakhutshelwe phandle ekutshixizeni kwamazinyo naseqhaqhazeleni kwenyama ngoba into ayenzayo asoyiyo leni umuntu wakhe beyifuna. Kunjengathi ke bazalwane, masingafani nalo mkhonzi onikezwe iwaka elinye wabuyisa elo waka liselinye. Masivune silime ngokwenele ukwenzela uba nathi masekufike esasikhathi sokuthi sivune okusifanele. Mawunikela ngokuncitshana uzawuvuna ngokuncitshana. Ithi inkosi phaphani ngoba ningalazi ixesha endawufika ngalo. Uthi ndawuza njengesela. Makeza kuzosithatha uzawuza kwithi njengesela. Uthi ndawuza ndingaziwa ndingalindelekanga. Yonke lonto yayibhekiswa kwithi. Wayethatha nathi ukuthi masendizonithatha ndizawuza njengesela ningazi ukuthi ndiyeza ndifike ndinithathe. Isela malizoweba alazi uba liyeza namhlanje. Uba belazi uba liyeza ngehlala umnikazi wemfuyo eqwashile enzela ukuthi lize lithi malifika lifike elilindele ngoba liza njengomuntu ozoweba. Alizi kukhanya, liza ebumnyameni. Isho njalo iBhayibheli ithi lihambe ebumnyameni njengomuntu oselutshwala naye ohamba emnyameni ongahambi ekukhanyeni. Akutshiwo ukukhanya ke kobusuku. Ubumnyama mawuhlele ebumnyameni uze kuhleli endaweni ongayazi ukuthi le ndawo izandibhekisa emva izandibhekisa phambili. Uhlele endaweni emnyama ongasazi isiphelo sakuba sitoni. Uthi ke thina njengabantu bokukhanya masihambe ekukhanyeni. Masihambe ekukhanyeni ngoba yena ukukukhanya kuyinkosi engeyesu Kristu abukho ubumnyama ukukhanya. Kuyakhanya apha khona. Nathi ke njengabantu abalandeli bakhe masihambe kukhanyeni singahambe emnyameni kwabantu abangazi into abayihambayo ukuze kukhanye nakuthi ukuthi yena ndilikhanyiselo lehlabathi. Uthi hambane emini ukwenzela uba kukhanye kwini ningahambe ebusuku ngoba ubusuku babantu babenzi bobubi. Hambane kukhanye ngoba mna ndikukukhanya kwehlabathi. Ndingumzi omiliselwe phezu kwentaba. Ungumzi okhanyisela ilizwe lonke. Lonke ilizwe liyakhanya ngenxa yakhe inkosi engeyesu Kristu ngoba kaloku yena ukukukhanya kwehlabathi. Uthi ndingumzi omiliselwe phezu kwentaba. Utsho ukuthi thina esavuma sathi sawumlandela. Uthi uba nithe navuma ukudlalela hambe ekukhanyeni uthi na uba nobomi obungunaphakade. Obobomi obesifunayo uba size sibe nobomi obungunaphakade sisindiswe. Utsho njalo kule ncwadi yaseThesalonika uthi nisindiswe ezindleleni zeni ezimbi ngokulandela yona inkosi engeyesu Kristu. Sawusindiswa ebubini singene ebuhleni singene ekukhanyeni kwaphakade ngoba silandele ukukhanya okuhuye. Yena ukukukhanya ungumzi omiliselwe phezu kwentaba okhanyisela bonke abantu. Uthi kule ncwadi yabagwebi uthetha ngoSisera noDibora noBaraka. Babezawuya empini. Kwakuyiwe empini kuyohlaselwa abantu kuyohlasela uSisera. Bathi kwinkosi bathi kuYehova uba uzawube unathi
siyavuma ukuthi sihambe. Uba awuzuba nathi uzasoyisa usisera. Yathi inkosi ndizawuhamba nani. Kodwa ukuhamba kwam nani asonto ba ndizawuhlala ndihleli nani, ndizawuhamba nani ndifike ndimnikele esandleni senu nikwazi ukwabulala amadoda abantu bakhe inqwelo zakhe ezokulwa nabamahashi. Beze naye ke mabefika usisera wabaleka kuqala, basala abantu basala bebulawa. Xa ebaleka usisera ubaleka uyongena endlini yenkazana. Mayifika kule ndlu yenkazana ufika uyathuthumela ngoba ukufa besekufikile kuye, uyathuthumela uyesaba. Ithi inkazana ngena endlini ndikuphi into edliwayo. Wangena endlini yamphi into edliwayo, wathi akayifuni into edliwayo unqaniwe. Yamnikeza amanzi yathi hlala apha. Wahlala usisera wathi wathathwa bubuthongo walala. Uthaphelala khona yathatha inkazana isikhonkwane eside sentente yasibethelela kuye emhlathini saze sawufika emhlabeni wafa. Uma efika uBaraka ezobuza uba akambonanga nosisera uthi iza ndikubonise. Yiza endlini yami ndikubonise. Makafika umbulele. Ubulawa umuntu oyinkazana ngoba nangexesha lanamhlanje abona abantu abanamandla apha ekhuthuzeni hawa amankazana anamandla afike kube ngawo ahamba phambili ababenye besilisa bezemva kwawo. Wena uthi ubona umuntu oyinkazana ungabi navalo kanti ufumene oyena mbulelo ozawugqiba yonke into ngempilo yakho. Naye usisera impilo yakhe yagqitshwa yinkazana wade wabuya afa egqitshwe intoni yinkazana. Ubaleka empilo ubaleka amadodo ebehamba nawo uthi uyocatsha kanti uzise kufeni. Nathi bazalwana masingathi masisecaweni sithi sisendaweni yokucatsha kanti sizibeke thina ekufeni ngoba kaloku apha ekudleni kwethu ubomi sisekwasekufeni. Sikudla ubomi sikukufa. Ukufa kusemzimbeni wethu esihamba nayo. Masingathi sithi sisecaweni kanti sizibeke thina elishweni. Njalo iculo lasechechi lithi zenilunge ningasela ugwebo. Nithi nize cawe nje nehla nenyuka kanti nisegwetshweni. Umuntu impilo afuna ukuyiphila uzikhethela yena akayinikezwa ngomnye umuntu. Akekho umuntu ofika athi ayiphila nansi impilo right ezakusengcoleni. Umuntu uyazikhethela ubomi. Itsho njalo incwadi ithi khetha ubomi okanye ukhetha ukufa. Uthi ke mina ngeba ndikhetha ubomi ukuze ndibe nokuphila okunaphakade. Ukuphila okungunaphakade siyakudinga ngoba sisemhlabeni. Kulo mhlaba ogcwele zonke izinto zomhlaba sidinga ubomi obungunaphakade okona obuya sawusinda ehleleni ngenxa yobomi esawubudla sekudlela kwinkosi engeyesu Kristu. Amen. Sawuvuma isivumo sokholo saseNikeya. Siyakholwa kuThixo omnye uyise ongamandla onke, umdali wezulu nomhlaba, nezinto zonke ezibonakalayo nezingabonakaliyo. Siyakholwa kwinkosi enye, uYesu Kristu, okuphela konyana kaThixo, owazalwa nguyise kwasephakadeni, uThixo ovela kuThixo, ukhanyiso oluvela kolukhanyiso, uThixo wenene ovela kuThixo wenene, owazalwa engadalwanga, emonye noyise. Zonke izinto zenziwe ngaye, ngenxa yethu thina bantu nangenxa yosindiso lwethu wehla ezulwini. Ngamandla kaMoya Oyingcwele wazalwa yintombi uMaria waba ngumuntu. Ngenxa yethu wabethelwa emnqamlezweni ngemihla kaPontius Pilato, wevuka unzima wafa wangcwatywa. Ngomhla wesithathu wavuka ngokwezibhalo, wenyukela ezulwini, uhleli ngasekunene kayise, wobuya esebuqaqawulini eza kugweba abahleliyo nabafileyo. Obukumkani bakhe bungasayi kuphela. Siyakholwa kuMoya Oyingcwele, inkosi umdlisi wobomi, uphuma kuyise nakunyana, unqulwa ezukiswa kunye noyise nonyana, wathetha ngabaprofiti. Siyakholwa kwikerkenye engcwele ekatholika yabapostile. Sivuma ubhaptizo olunye lokuxolelwa kwezono. Sijonge nokuvuka kwabafileyo nobomi bephakade elizayo. Amen. Xa sizawuthandaza sikhumbula abo basezingxakini,
ababhekene nezimo ezinzima, abanye abantu babo ba-affected, abanye ba-infected, bonke sibabhekisa kubawo. Ababhekene ne-violence, kumakhosikazi nabantwana, bonke siyabakhumbula, sisiya ngabo emthandazweni, phaya kwincwadi yomthandazo yaseTshetshi, page 112, umthandazo B. Thixo ongamandla onke, bawo wethu osezulwini, usifundisile ukuthandaza nokwenza imibulelo ngenxa yabantu bonke. Yamkela imithandazo yethu esiyenzela ikerike ekatholika, iwazi amandla omoya wakho, ukuze bonke abantwana bakho bavumelane ngenyaniso yelizwi lakho elingcwele, bahlale bemanyene beseluthandweni lwakho. Sithandazela isixaka sakho uVicar General Sibisi, ubishop wethu, kunye no-Archbishop uThabo Makgoba, nabo bonke abalungiseleli belizwi nesakramente zakho, ukuze bathi ngenhlalo nangokufundisa kwabo balubonakalisa uzuko lwakho, ukuze zisondeze kuwe zonke iintlanga. Luleka uphumelelise, siyakuthandaza abo bazamela ukusasaza kweendaba zakho ezilungileyo, uwakhanyisele ngomoya wonke amaziko omsebenzi nawemfundo nawokuphilisa. Sithandazela abasemagunyeni, ngakumbi uPresident wethu Cyril Ramaphosa, ukuze bawuvule ngobulumko nangobulungisa, bakhuthaze uxolo nolonwabo ehlabathini lonke. Kweli bandla nakubo bonke abantu bakho kwimisebenzi yabo, nika ubabalo lwakho lwasezulwini, ukuze silive ilizwi lakho elingcwele ngenhliziyo ezilulamileyo ezikuhlonelayo, sikukhonze ngokunyanisekileyo bonke ubomi bethu. Ngokwemfesana yakho bawo, yonwabisa uphilise abo basezinkathazweni nasezinsizini, abasweleyo kwanabagulayo. Sikubonga, sikubulela ngabangcwele bakho bonke, ngokukodwa ngentombi esikeleleyo Maria, unina kaYesu Kristu, inkosi yethu, esimkhumbula ngeli xesha nangawo amagorha okholo ezizukulwaneni zonke. Saye siyaleza izicaka ezafayo, sithandaza ukuba thina singene kunye nabo kwinzaliseko yovuyo lwakho olungapheliyo. Kwenze oku bawo ungcwele ngenxa kaYesu Kristu. Amen. Mawubonge wena Nkosi, Thixo yendalo yonke. Ngenxa yokulunga kwakho sinesisonka sisinikelayo, isonka esinikwe ngumhlaba nesenziwe zizandla zomuntu. Uthi esisonka sisonka sobomi. Mawubonge wena Nkosi, Thixo yendalo yonke. Ngenxa yokulunga kwakho sinale wayini siyinikelayo, esisiqhamo somdiliya nesomsebenzi wezandla zomuntu. Uthi le ndebe yindebe yosindiso. Sive bawo osezulwini, uze ngelizwi lakho nangomoya wakho oyingcwele, usikelele ungcwalise esisonka nale wayini, khona ukuze sibe ngumzimba, khona ukuze ibe ligazi elinexabiso lonyana wakho uYesu Kristu inkosi yethu, owathatha isonka waza wathi, lo ngumzimba wam, wathatha igazi wathi, eli ligazi lam. Ukwamkela ngokwasemoyeni, ngena enhliziyweni yam, Nkosi Yesu. Yesu, ngamana kwathi konke okunguwe uthululwe kum, ngamana umzimba negazi lakho zaba kukudla noselo, ngamana ukuva ubunzima nokufa kwakho zingaba kukomelela nobomi bam. Yesu, ndinawe ecaleni kwam, undiphe ngokwaneleyo, ngamana ikhuselo endilifunayo lingaba lithunzi lomnqamlezo wakho. Mandingalubaleki uthando ondinika lona, kodwa ndisindise kwimikhosi yongendawo. Ekufeni kwam konke, thoba ukukhanya kwakho nothando lwakho. Ndibize rhoqo ide loo mini ifike xa ndineengcwele zakho. Ndiyakukubonga ngonaphakade.
Amen. Isiphelo, bulelani inkosi ngokuba ilungile. Thixo ongamandla onke waphakade, siyakubulela ngokusondla kwakho ngezimfihlakalo zingcwele, umzimba negazi lonyana wakho umsindisi wethu uYesu Kristu, nangokusigcina ngobabalo lwakho sisemzimbeni wonyana wakho olibandla lawo onke amakholwa. Sincede ukuba sizingise njengamalungu aphilileyo okubudlelane bungcwele, size sikhule sinothando nentobeko ngokwentando yakho ngaye uYesu Kristu inkosi yethu, ohlele lawula kunye nawe nomoya oyingcwele, emnye uThixo ngoku nangonaphakade. Amen. Bawo ongamandla onke sizinikela kuwe sibelidini eliphilileyo, sikuye uYesu Kristu inkosi yethu, sithume kulo ihlabathi ngamandla omoya oyingcwele, ukuba siphilele sisebenzele ukukubonga nokukuzulisa. uThixo ngamandla onke uxolela konke, uThixo ngamandla uxolo lukaThixo olugqitha konke ukuqonda. Malugcine inhliziyo nengqondo zenu, nimazi nimthande uThixo nonyana wakhe uYesu Kristu inkosi yethu. Ithi intsikelelo kaThixo ongamandla onke, uyise nonyana nomoya oyingcwele ibe phakathi kwenu, ihlale nani ngonaphakade.